Gatorade din na yan. Ay, ito na silikat milaw pa eh. Oh, boy ito hey. James, laram li na Polten. Nirantel po yung lumena. At siya ang ranhatlap eh. Hairstyle po at CL Company. Vlog pa duty. So kan ikom doon na bongsa. Na yan KTM po isan la mega. Panpay doon eh. Hindi mo kadan. Halo, boxing zirmi. Halo tu. Ceng ang zangi dol ka. Mo. Ceng ka di dol tero. Au te lu kan med do na. Tu na. Ano siya nang Famose! Tongsi yo ma. Oh,